Haka jing lekai sedang jong Duran Cup hapadeng ke East Bengal Persia ika South United. Haba pai syang nega jing lekai ke East Bengal kala khur ke 6 job hadin magalala ban pelim suk ika South United da San Lanot. Haka jing lekai club friendly hapadeng ke Fenerbahce kabade ke club na Turki Persia ika Al Ittihad. Haka nega jing lekai ke Fenerbahce kala khur ke 6 job hadin magalala ban pelim suk ika Ken Hun jong Benzema ke Al Ittihad hadu South Lanot. Haka jing lekai hapadeng ke Arsenal Persia ika AC Milan kabaya lekai ha Singapore. Haba phai syang nega jing lekai ke Arsenal kala yo bat penki jar nengkong haga menit ke basan peulai leng bau Saka. Badai lembaga nega gol kirang lekai juga AC Milan ki klem la shu ban siu kuliang hadu bukut ke jing lekai. Haga baga Arsenal kala job da shigul lanot. Haba phai pat syaka penalti shootout ke AC Milan kala la ban pelim ke Arsenal dan riulasan haga bala kenjat da mark ndai ngot. Haka jing lekai Serie A jonggari Brazil hapadeng ke Fluminense Persia ika Palmeiras. Haka nega jing lekai ke Palmeiras kala khur ke 6 job hadin makalala ban pelim ya ke Fluminense da arla kawai syabar na laying. Haka jing lekai hapadeng ke Santos kabade ke Kenhun ya lekai jong Neymar Persia ika International. Haka nega jing lekai ke International kala khur ke 6 job hadin makalala ban pelim ya ke Santos da arla kawai. Haka jing lekai European Women Championship semi-final hapadeng ke Germany Persia ika Spain. Haba phai syaka nega jing lekai semi-final haka kela step ke jing lekai ke long Maria khaj haka babaro arteli ki Kenhun ki klemla bat pen khijar hadu bukut ke kela step bat kumjuru haka kela med kane kumju wala baro arteli ki Kenhun kela persyang bat pen khijar Henry ki klemla bat pen urlong. Bala haban ra syaka extra time ke balai Minit ban rai mano ban yo Rung syaka final. Badai ka extra time kata haka menit ka shis pa khatlai Spain ka balio ban ra Arsen ya ka Ballon d'Or ka Bomati kalio ban tap ya ka gol ka baningkong haka nge chingle kai badai lamang nge shigol ka Spain ka lala ban pelim ya ka Germany da shigol anot bari orung sya ka final jong ka European Women Championship arah jar ar peusan.